Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidira Andesrai. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang harus. Teman yang harus bagi Allah Ta'ala nyankeh nepejit tiap-tiap mungkin atau netinggai pejit tiap-tiap mungkin. Jadi harusnya jet gepejit oleh Allah Ta'ala dan jet getinggalkan. Karena sifat harusnya jet gepubuat, jet getinggal. Teman lawan jih wajib nepejit tiap-tiap mungkin atau mustahil nepejit tiap-tiap mungkin. Teman banduannya mustahil. Teman hasil bak harusnya na 8. Teh 8. Nyanke. Jadi sifat harus bak Allah Ta'ala taboh. Jadi ita mengdisinan untuk 8 boh. Ijad, i'dam, tahliq, tarziq, ihya, imatah, ihdah, idlal. Ijad, i'dam. Arti ijad nepena, arti i'dam neputan. Tahliq, tarziq, arti tahliq nepejit, arti tarziq neberi rezeki. Ihya, imatah, arti ihya nepehudip, arti imatah nepemati. Ihda, idlal, arti ihda nepetunjuk, arti idlal nepesesat. Nyo 8 bohnyo ba Allah harus. Selanjutnya tabungan hoyub jumlah sifat ban mandum. Wajib ba Allah 20 sifat. Mustahil ba Allah 20 sifat. Jadi kan apa perlu? Harus ba Allah sabar. Lawan ji sabar. Jet 22. Tamah lom kenan put. Tamah lom kenan put boh. Mufhum tu tajuk ba harus. Teh put. Pertama, wajib bahru alam sekalian. Arti bahrunya arti mubah-ubah. Alam, arti alamnya sesuatu yang berubah dari na ke hana, dari hana ke na, dari hana ke na, dari na ke hana. Nyan gepenan mungkin wujud. Contoh manusia, tumbuh-tumbuhan dan bak kaya dan binatang nyan dari hana ke na. So pujat Allah Ta'ala. Nyan wajib bahru, arti bahru mubah-ubah. Dari hana ke na, dari na ke hana. Dari uro teka malam, dari malam teka uro. Nyan gekun bahru. Nyan wajib mubah. Mustahil kadim, arti kadim hana mubah-ubah. Mustahil uji, hai peti. Yang kedua, suci Allah Ta'ala ni bak netung faedah. Bak segala bud dan segala hukum. Jadi li Allah Ta'ala suci daripada demikian. Mustahil nutung faedah ni bak buat dan hukum. Yang kelih, segala mungkin haik ji beri bekas dengan tabiat ji. Umpama apui ji tutung. Tabiat tutung. Tapi haik beri bekas. Buat apuinya. Buat sosi haik beri bekas. Buat Allah Ta'ala. Mustahil haik ji beri bekas dan dengan tabiat ji. Tabiat apui bertutung. Tabiat sikin. Tabiat sikin puputuh. Haik bi bekas li sikin tersebut yang haik bi bekas Allah Ta'ala. Kepet segala mungkin haik ji bi bekas dengan kekuatan ji. Mustahil haik ji beri bekas dengan kekuatan ji. Yang hoyuk nyan keh pet lawan ji pet. 4 pet boh lawan ji. Pertama wajib bahru alam sekalian ji. Mustahil kadim kedua. Yang kedua 4 wajib sabar, mustahil sabar. Yang kelih wajib sabar, mustahil sabar. Kepet wajib sabar, mustahil sabar, je 8. Nyan kepet lawan ji pet je 8. 8 dengan 42 kajik 90. Boh itikad yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu
La limang, ilaha enam. Illa pet, bak kalimat Allah limang. Watai tak sapat 20. Mustahil 20, pet puluh. Naik tebik sepuluh harus dalam tu 4 tu pula. Hanya sekian, lebih dan kurang. Luna maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.